Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Širo i danas igramo Astroneer, u kojoj smo astronaut koji istražuje planete. Pa idemo započeti vidjeti kako igra. Či mogu odabrati kojeg hoću. Ja bi baš, evo ovog. Kako? Launch. Tako. Ovo izgleda jako zanimljivo. Mislim da igra uvijek ovako zalega na početku, ali kad se onda siđe do onda je normalno. Ok, da, sad je normalno. Barem nadam se. Sam mogu igrat. Ovo izgleda fora. Kako igram? Ok, znači sa desnim E je... Sa E možemo valjda izvat ovo. Ovo izgleda zanimljivo. Znači s ovim kupimo ove materijale. Ok, dobili smo resin. I sa Q otvorimo ovo. Ovo je zanimljivo. Što mogu s ovim raditi? Generatora, dobro. Što sam vidio, ima oluja u ovoj igri. Ček, mogu mahat. Sa 3. Šta je 4? Ok. Skačemo sa space. I možemo trčati sa... vidim, znači moramo biti spojeni s ovim, zato što nam kisik može isteći, ovo je kisik, znači. Ovo je da gradim, znači... Zato mi treba neki kanister, kako da taj kanister? Evo kanister. Ok, treba mi nešto za to. Treba mi bytes. Kako dobiti bytes? Da, treba nam kanister za dosta stvari. Ok, ovo izgleda fenomenalno. Ovo je dobro za thumbnail. Šta je ovo? Compound. Mislim da sam vidio ovo nam treba za tethers. A što tethers rade? Tethers omogućuje da se možeš kretati dalje, ali i da ne gubiš kisik. Ok, mogu napraviti ovaj neki generator. Sad, što to radi? Dobili smo... Gdje je sad on? Ovo? Kužim. Sada trebamo naći negdje cvijeće. Zato što to nam trebamo, kaže nam trebamo sakupiti organics. To bi to trebalo biti. Čekaj, ovo nije to, ovo je resin opet. Sad di mogu naći cvijeće? Kako su ono jaja tamo? Neka raketa se srušila, što je ovo? Titanium. Ja ću ovo samo pokupiti, onda ću se vratiti i vidjeti što je to. Ok, vrati se dole, ali polako. Da ne umrem pred kraj. Nakon odmah na početku igre umrem. Napunili smo se kisikom. Sada ja vidim što je ovo. Copper. Lithium, što je to? Piše da je rare. Ovo je common. Titanium. Ok, ja mislim da su ovo dobri materijal. Vidio sam da u ovoj igri ima oluja. Što sam vidio što ljudi rade je bacaju stvari ovdje unutra. Da oluja ne odnese. Što je iskreno pamet. Da, ovo mi vjerojatno ne treba za sad, ovo onak ne znam ni za šta služe. Ali šta znam je da trebam sakupiti one tethers. Trebam nekako kupiti. A mogu to, gdje je to? Čekaj malo, je li ovo gore cvijeće? Nadam se. Ako da onda je super, pošto je blizu moje baze. Dobro, popni se. Ok, ja mislim da smo našli cvijeće. To bi trebalo biti to. Da. Ajde. To imamo sad organics. Wow. Mogu slajdat. Ok, sad. Sad kad imam to... Mogu sad nešto kupit. Ček malo. Možda moram ovo uzeti i staviti ovdje. Ok, da. Dobili smo 70 bajtova. Imamo 70 bajtova, što ovo radi? Kanister treba 40 bajtova. Mogu to napraviti sada. To, otkrili smo kanister. Ne znam šta će mi to, ali... Ček malo. Siguran sam da je ovo oluja. Mogu ući ovdje? Ne, igra, please. Valjda sam siguran ovdje. Ok, ovo nije dobro. Valjda će mi resursi ostati ovdje, to mi je najvažnije. Kako ovo lijepo, onak ja sam gledam ovdje. Oluja obično. Niš posebno.
Sam što se niš ne vidi. Wow. Kamen je pada. Ovo nije dobro. Ovo je jako blizu da je ono... sve pada iznad mene. Imam sreće što smo na ovakvom mjestu. Imam pitanje, koliko ovo dugo traje? A, prestalo je. Taman kad se pitao. Zanima me, gdje je Oluja? Ouu, i ono je baš prošao tu pored mene. Našli smo ova jaja, ali što god to je. Uplaši me, ajme. Dobili smo compound i aluminij. Aluminij? Mogu te pokupiti, please, hvala. Okej, otišao sam predaleko. Ne, može umrem. Brzo. Ne, ne može ovako to završiti, daj ajde. Ovo nije dobro. Brzo. Ček, ne. Zadnji tren. Okej, uzet ću ove tu stvari, aluminij. Bacit ću ga tamo. Resin. Sigurno sam da mi ne treba sada. Ček malo. Kaži mi da napravim kanister. Ajde, napravit ću. Sad kaže da unlockam terrors. To, da. To mi treba, to je onak najvažnije. Da mogu. Ej, to! Sad kak se oni rade. Znači treba mi compound da napravim terrors. Sad će to biti časovi terrors. To je onak najkorisnija stvar u ovoj igri. Znači kliknemo T. I on stavi ovo tu ovdje. Ovo nije dobro mjesto da ga stavim. Stavit ću ga tu. I vidite, sad možete ići onak dalje od samo ove baze i sijek. Sad možemo ići koliko god hoćemo daleko. Ok, a hoću vidjeti što ću dati tamo. Sad neću ih stavljati ovdje. Šta je ovdje? Ej, compound. Baš mi to treba. Wow. Zašto se ti mičeš? Bolje ti je. Šta je ovo? Nemam pojma šta je ovo, ja ću to ponijeti do svoje baze. Spor sam s ovim, treba će mi pola godine da dođem do tamo. Ništa, vidimo se kad smo tamo. I evo nas, došao sam do svoje baze. Šta sad s ovim? Ček malo, mogu ovo extendat? Wow. Imam resin. Ne, ali to je ovdje. Je. Šta to sad radi? Ček malo. Mogu upgradeat bazu. Imam još vezana. Tam je još vezana, di je? Mislim da je tu čak pored mene. Je, evo ga. Kako te prije nisam pokupio? Ok, makni se. Da me ne pregazi ovo. Wow. Research chamber. Samo mogu uzeti što god hoću. I ovo mogu ovdje ostaviti. Smelter. Ili research. Ja bi ovo uzeti ovo. Ili imam dovoljno za to. Cijela se da nemam. Dobro, znači sad moramo ići po... još compounda. Di bi on mogo? Ček, tu je jedan. Wow, tu ih je više. Kak ni ovo nisam skužio? Dakle, do moje baze onak imam najkorisnije materijale. Eto ga, dobili smo. Spusti dole. Volim ovo ko toboganje. Či sad... di je? Evo ga. Research. Vum. Wow. Šta je ovo sada? Da ovo mogu sav na to. Započni. Što se dešava? I se to sad research ili... A treba energija. Ma da, još ti to treba dati. Di je? Ovo. Uzmemo ovo i stavimo ovdje. I sad ću to smanjiti. Koliko sad treba?
Ajme me, čekaj malo, nije to valjda. Da, načekat ćemo se mi. Dobro, što god dok se to radi, ja idem istraživati još malo. Pošto me zanima šta je tu. Alt. Wow, mogu gradit. Mogu sad prijeći na drugu stranu, moram malo paziti ovdje. Grbavo sam napravio ovo. Ovo je jako fora. Ovo mi se sviđa. Ne, nismo valjda našli. Ljudi, mislim da smo našli špilju. Amonijum, šta? Pomislio sam da su ovo mrkve, ne znam zašto. Ovo mjesto mi se sviđa i ne sviđa. Zašto je bio taj zvuk? Šta je ovo? Wow! Skoro pa sam umro. Šta je ovo, kaktus? Wow! Wow! Zagličalo se. Okej, ovo je ogromno mjesto. I vi ček tu ima. Okej, da, ovo je fakat ogromno mjesto. I mislim da je tamo cvijeće iza. Okej, tu ću ostaviti epizodu. Uspjeli smo naći špilju neku veliku. Fakat ovo treba istražiti sve. Okej, da, tu ću ostaviti epizodu Astronia. Ako hoćete još, samo dajte like i naravno napravit ću još epizoda. I da, hvala na gledanju i vidimo se u drugoj epizodi.